Hej, tu sam ja, Kaneki, hashtag srce srce za najbolje burazengije na zemaljskoj kugli. Jeste li mi dobri? Jesu li čunane porasle? A mi hajdemo odmah na posao jer definitivno imam jako zanimljivih priča za vas. Pa da počnemo. Naime, na kanalu Nedim je izbačen klip pod nazivom Letimo dronom G Phantom. U ovom klipu možemo pogledati kako su to Nedim i Insane posjetili Muđu povodom njegove slave. Ali prije toga vrijedno je pomenuti i naravno ukoliko ste pratili moje prethodne klipove, Nedim je osvojio farove od 9 eura nakon što je dosegao 100.000 pregleda na klipu. A mi hajdemo da pogledamo kako su se to Nedim i Insane proveli kod Muđe. O, evo nas, Zdravo. Sreća slava. Brate, to je najbolje. Ljudi, sve good. Sve good. Opa, ode. I ovaj ne može namesti kontrole! Da klikajte, udario sam. Evo ga, čao. Brate, idi mi na živce! Izvinite što ja vlogiram ovo. Čekaj! Moram ponovo, rekao mi ovaj. Gledali smo film, zezali smo se, bilo nam je prelijepo, predobro. Ujutro idemo na avion. A prije nego li završimo ovu priču, vrijedno je napomenuti da se Muđa približio cifri od 700.000 sabova. Drage moje burazengice, zaista nevjerovatno. Ali bih istakao kako se špekuliše da su Muđa i Jana Dačović u vezi. Kad pogledamo malo bolje ove slike, definitivno ima tu nečega. A mi hajdemo na sljedeću priču koja je pomalo bizarna. Naime, na kanalu pod imenom neki youtuber koji ima oko 130.000 sabova je izbačen klip pod nazivom Prevarili su nas, na kojem možete vidjeti kako su to njega prevarili te koliko je on ogorčen na sve to. Ovaj klip, hoću da vam kažem da su željeznice Bosne i Hercegovine ubjedljivo najveći lopovi u Bosni i Hercegovini. Kupili smo kartu u vozu. Dečko, gdje je babo? Sere! Sere? Jebaj ga sad, odosmo mi. Južnjao! Rekao! Platio sam kartu! Koja je za nas dvoje skuplja 7 maraka zato što smo kupili u vozu i zato što nismo stigli kupiti na stanici. Ne znam u kojoj to državi ima da ti naplaćuje skuplje kartu iako se ti voziš apsolutno istim prijevoznim sredstvom. Znači isto bi bilo kupio je na stanici ili ovamo, naplatilo nam je 7 maraka. Uopšte nije bitno tih 7 maraka, ja neću umrijeti što sam ih dao. Ali ono što hoću da kažem je da su to najveći lopovi ubjedljivo u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer kad njima ide u džep, možete i bez karti da idete. Kad ne ide i kad hoćete da kupite kartu, onda će vas oderati maksimalno. Taj gospodin čovjek može slobodno da se najede mojih govana upravo sad u ovom videu. Tomice, jebali ti majku svoju. A mi idemo dalje, naime ova priča se odnosi na poznati YouTube kanal Prank vs Prank, odnosno na Jessija i Ginu. Oni nažalost više nisu u vezi, bar kako oni to tvrde, ali to je sada potpuno nebitno. Naime, Gina je postavila Jessijeve lične stvari na eBay, neki od njih su prodani po nevjerovatnim cijenama, pa tako je jedna potkošulja od Jessija prodana za 10.000 američkih dolara. U početku nismo znali da li je to Gina radila bez pitanja Jessija, ali on se vrlo brzo oglasio i rekao: ja sam u potpunosti upućen u prodaju mojih stvari, čak šta više je rekao da je to bila njegova ideja, te je dodao da su mislili da je to dobar način da zarade nešto novca zbog dobrog razloga. A nama preostaje da čekamo i vidimo koji je to dobar razlog. A samo na brzinu da spomenemo Fusija, njegov Twitter je bio hakovan od strane hakera koji ima simpatije prema Sniperwolf, gdje je za vrijeme svoje hak sage tražio broj od nje. I da je to bila još jedna fake predstava i montaža Fusija nakon što ga je odbila. A mi idemo na posljednju priču, naime nakon što je PewDiePie udario 50 miliona sabova, sve oči su bile uprte u YouTube i svi su se pitali šta će se to zapravo dogoditi. Ali samo 7 dana kasnije YouTube je poslao PewDiePie-u Ruby Play Button, koji u stvari ima oblik PewDiePie-ovog brofista. Ovo je zaista nevjerovatan podvig koji, bar ja mislim, u skorije vrijeme neće niko da uspije da uradi osim KSI i mene naravno. A to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, ostavite like,
Ukoliko vam se još više svidio, šerujte ovaj video. Mir na ulicama Burazengije, a ja idem da pijem čaj jer sam fakat bolestan.